Dumela weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele thutong ena ya phuputso, re qadile sehlooho sa ho fumana le ho nyakurela dingolwa. Jwale re mothating oo re nyakurelang re sheba ho bekga mehlodi ya webo. Ho bekga mehlodi ya webo evaluating web sources. Ho bekga mehlodi ya webo. Mang le mang inthaneteng a ka etsa maqephe di-page a web hona ho bitswang World Wide Web. O tseba jwang na lesedi information leo le fumana inthaneteng o ka le tshepa? Tse latelang ke tse supang ditlhahlobo tseo o ka di etsang ho ahlola boleng ba tse ka hare content, mme re tlo sheba dintlha tse supileng. Ya pele, na e otla botsekeng kapa e accurate? Na e bolela mehlodi ya lesedi data? Hape na web ena e re tadimmeng bapisa lesedi le mehlodi e meng. Bapisa lesedi la yona le mehlodi e meng. Haeba ikela kwana haholo, na tlhaloso e teng ya ho hola? Haeba o shebile website ena, jwale o fumana ikela kwana e hola, na tlhaloso e teng? E thehilwe ke ntlha bobedi, hodima ha tsebo efe? E thehilwe hodimo ha tsebo efe? Fumana na maqephe ke a tsebo ya mang, authority ya mang? Le na ba nkwa e le ditsebi kapa na a phatlaladitswe ke dikopano, di-organisation, mme kopano e hlomphehang, reputable. Beha leihlo ho check-a na diphatlalatso, di-publications tse ding ho okgilwe mollo ho tsona kapa ho saituwe ho tsona, kapa na di fana ka mehlodi ya dingolwa, di-article, ditlaleho, dirapoto kapa dibuka tse ding. O tla hloka ho fumana mohlala, ho etsa track down wa leqephe la lehae, home page, ho fumana dinthwana-thwana, details. Di-address tsa web tse qetellang ka AC, ho bolelang tsa borutehi kapa tse academic. Ho a etsahala ho ba tsa university kapa tsa college, ka hoo di na le ho tshepjwa, credibility, ka bobadibadi, intellectual ba tsona. Tiisetso ha eyo ya boleng, empa e le letshwao le molemo ha o shebile tseno tse nang le AC. Ntlha ya boraro, na e leeme? Web e re tadimmeng na e leeme? Dihlopha kapa dikurupu tse susumetsang maikutlo a setjhaba tse ngata le dikopano, di-organisations tsa kgwebo, tse commercial, di sebedisa web ho kgothalletsa kapa hona ho promote menahano ya tsona le ho hlahiswa kapa dihlahiswa tsa tsona, kgothalletsa menahano le dihlahiswa tsa tsona, mme di beha kapa di etsa present lesedi, information, ka leeme, one-sided. Na o ka utlwa kapa etsa detect, na o ka utlwa thahasello, interest ya botho kapa boetsi, subject, ba mongodi?
fumana haholo ka mongodi, mohlala na lesedi le information la di-experimente tsa diphoofolo le tswa liking ya sehlopha sa batho ba lwanelang tshireletso ya diphoofolo, khamphani ya ditlolo kapa setsi, institute se ikemetseng sa phuputso. Ke potso. Hape ha re sheba ntlha e nngwe, lesedi le na le dinthwana jwang, e leng details, le entswe detailed jwang. Na lesedi e leng information le pharalletse haholo ho sebediswang bonyenyane fela ba lona, kapa dinthwana le ho ikgetha ho leng thata ho le utlwisisa. Hlahloba, etsa investigate na le maqhetsu le leng fragmentary, na le maqhetsu fela le ho lahla dintho, di-issue tsa bohlokwa tsa thuto, kapa na bopaki bo tshehetswa, e leng backup, ke lesedi, data le amanang le yona, e leng le relevant. Ho ka ba teng dikgokahano, di-link tse molemo ho tswelella ka lesedi, e leng lesedi, di-website kapa diphatlalatso tse ngotsweng, tse printuweng. Ntlha ya 5, e se e le la kgale, ke potso, e se le la kgale lesedi le kapa web eo e se le ya kgale. Maqephe a dulang webong ho fihlela a tlositswe. Maqephe a dula webong ho fihlela a tlositswe. A mang a lebetswe e se le ya kgale. Leka ho fumana letsatsi, date, kapa na ke neng ha le ntjhafatswa le tswa update. Mohlomong view page info e ka fana ka na ke neng ha le ntlafatswa. Elellwa dintjhafatso, e leng di-updates tse ding ha di ntjhafatse. Elellwa di-update tse ding ha di ntjhafatse tsohle tse ka hare, e le hore ha o ntjhafatswe ho hong le ho hong. Ka ho beha leihlo, check kgokahano, di-link, e leng kgokahano e fanweng, ho bona na ya sebetsa. Ntlha ya 6, na o behile leihlo, e leng cross-checked haholwanyane. Bapisa tse ka hare, e leng contents, le mehlodi e meng ya lesedi, jwalo ka dibuka, dingolwa, e leng di-article, dipalo, statistics tsa mmuso esita le di-website tse ding. Na lesedi, information, lesedi le kopana kapa le a thalia, le kopana le lona kapa le a hanana, le tsa contradict. Na lesedi le a kopana, le a thalia kapa le a hanana. Haeba le a hanana, na o bona eka kapa wa bona na ke hobaneng ha le hanana. Ntlha ya ho qetela, le ya 7, na o lekile ho bega pele, e leng pre-evaluate. Na o lekile ho bega pele pokello, collection ya di-website. Lesedi, e leng information, le di-website tsena le nyakuletswe ke ditsebi dithutong tse amehang, mme le ka tshetla, ho bolelang boleng ba lona bo hodimo. Lesedi le di-website tsena le nyakuretswe
ke ditsebi dithutong tse amehang mme le ka tshepjwa hwa rilauwa ho lona ho ba la boleng e leng quality bo hodimo. Jwale ha re fele re fetele pejana re itse ne re shebile na re bega website ka tsela difeng hore re ka tshepa lesedi lena leo re le fumanang e le e nngwe kapa website le o mong wa mehlodi yane o re itseng re fumana na re ka sheba dingolwa kae ke karolo ya dingolwa e leng literature. Jwale hona tjena ka kotloloho re toba ho nyakurela dingolwa e leng literature review. Taelo e reng ho nyakurela dingolwa e leng literature e thomile hodima ha ho rarahana e leng complexities ha mosebetsi. Hobaneng ho lokela ho etswa? Hobaneng ho lokela ho etswe? Hobane hona le taelo e reng dingolwa ho nyakurela lesedi ho theilwe hodima ho rarahana ha mosebetsi e leng complexity. Jwale hobaneng ho lokela ho etswa? Ho lokela ho etswa literature review ho nyakurela dingolwa. Ho nyakurela dingolwa ho theha karolo ya ho iketa kapa ho iketela ho fuputsa e leng research proposal, pampiri, dissertation kapa thesis. Ke mothati o qalang wa ho kena kgabong ya morero projeke ya phuputso ebile pepesa kgang argument ya na hobane eng phuputso e leng research e lokela ho etswa. Ke ka lebaka lena e thehang karolo e hlokolosi haufi le qalong mme e lebisa tlhalosong e tupileng ya tse tlang ho etswa ha ho fuputswa. Ho dissertation kapa thesis hangata e nngwe ya dikarolo kapa di-chapter tse qalang ke ya ho nyakurela dingolwa literature review tse amanang hantle le thuto subject e fuputswang. Ho nyakurela dingolwa e literature review ke ho lokelang ho etswa boiketong e leng proposaleng, boiketong ba phuputso ba research. Ho utlwisisa ho nyakurela dingolwa na di mothating ofe ha jwale e leng state of the art, o tlameha ho bala seo batho ba bang ba se ngotseng ka thuto subject eo o e fuputsang. O lokela ho hlalohanya ho etsa assess se ngotsweng o ntano supa na phuputso research ya hao e tla ho kwala sekgeo sefe. Lebaka leo e le lona leo qositseng ho fuputsa ba lo bona sekgeo. O lokela ho tiisa ho etsa establish na seo o iketelang kapa o se proposang ho se fuputsa se bohlokwa ha kae le ho tiisa sekgeo se teng se hlokang ho kwalwa. Ka ha seo ho se motho ya se kwetseng ho hang. Ho tseba ho etsa sena o lokela ho tseba ka botlalo seo o ileng kapa seo se ileng sa fuputswa ke batho ba bang na ba se fupuditse jwang ka hare ho kwatipa eo o batlang ho e hlahloba. Taba ya jwang e leng how e bohlokwa hobane diphuputso tse entsweng pele di tla o fa methati e sebedisitsweng jwalo ka mefuta e leng di-methods yohle ya phuputso e sebedisitsweng ho bokella lesedi data le ho le qanolla. Ho nyakurela dingolwa ho bontsha na o na le kutlwisiso ha kae ka mohopolo concept o sebedisitsweng wa dingolwa e leng frameworks thutong subject-eng eo labalabelang ho ifuputsa, le ho bontsha na wena o tla thaphoha jwang ka yona.
Ho nyakurela dingolwa ho bontsha na o kentswe moyeng ke eng e leng se thommeng menahano, ideas, menahano ya hao ka thuto eo o labalabelang ho e fuputsa. Feela sena ha se lokele ho fella ho mehlodi ya borutehi kapa ya barutehi ya di-academics. Ho nyakurela dingolwa hangata ho utulla mokgwa e leng attitude wa mofuputsi ka moo a tiileng, kore bo seriousness ba hae ka moo a tiileng ka teng. Esita le sepheo le morero wa hae di a utlwahala kapa di a utulloha. Hape boemo e leng level ba monahano esita le ho hlakelwa ha hae di ba powaneng, ho kenyelletsa na ke motho ya hlophehileng jwang, ya nang le organisation e jwang boyeneng ba hae. Jwale ha re tswele pele. Re shebe ntlha ena e ntse re bua ka yona ho ya pejana. Ho nyakurela dingolwa hape ho bolela na o eme kae malebana le menahano ya bafuputsi ba bang ka thuto, subject eo o labalabelang ho e fuputsa. Na o eme kae malebana le menahano ya bafuputsi ba bang ka thuto eo ke mothati wa bohlokwa o supang boleng, quality ba phuputso eo o tlang ho e etsa. Tsela e leng process ya ho nyakurela dingolwa e kenyelletsa ho komela ho senang leeme e leng objective critique, le ho hlalohanya, assess, ho hlalohanya matla le bofokodi ba tokomane, le ho tiisa na boleng, quality ba moralo e leng design le maemo, merits a yona ke afe, esita le na e ama kapa e amana le taba e leng reference, e amana le taba, topic ya phuputso ya hao jwang. O tla lokela ho bega e leng ho etsa evaluate, o isa hlohong ho etsa consider kamano, relevance ya tokomane. O tla lokela ho bega le ho isa hlohong kamano ya tokomane le potso ya dissertation ya hao, esita le sepheo, objectives sa thuto e leng study, thuto ena ya hao. Ho nyakurela dingolwa ho lokela ho etswa ka ditsela tse kgolo tse 4. Ho se ke ha qobellwa tabeng ya phuputso ya hao fela. Ditsela tse 4 tsena tse kgolo mona ke di hlahlamisitse ho ya ka bohlokwa ba tsona hodimo ha subject eo o e fuputsang. Jwale re tla di tadima re shebe na ho thwe di hlahlamana ka bohlokwa ba tsona ke difeng. Ya pele, theory ya phuputso le philosophy, ho tiisa kwatipa, context ya bobadibadi, intellectual e amanang le thuto, subject. Se re utlwile hore na theory ho tjwe keng ya phuputso. Ntlha ya bobedi, tswelopele ya nalane ya thuto e leng subject ya hao, tatello ho tloha sethathong e leng background ho fihlela menahanong ya jwale. Ntlha ya boraro, phuputso ya moraorao le tswelopele e teng thutong kapa subjecteng ya hao. Hlaba malotsana, etsa inform ka dintho, di-issue tsa moraorao tseo di ntseng di hlahlojwa le menahano ya moraorao, esita le ketso, practice e sebediswang. Hape phura leshwetla e le etsa discuss ka dikgang, di-argument tse hanyetsanang esita le ho supa sekgeo se teng tsebong. Ntlha ya bone ya ho qetela, mefuta e leng methods, di-method ya mefuta ya phuputso, thala
e leng explorer, ka makgobonthithi, di-technique, makgobonthithi ao o a sebedisitseng haholoholo a amanang le morero, projeke ya phuputso ya hao. Jwale ebe ho boetse ho ba le dintlha hona re ka reng ke checklist tse sebediswang ho netefatsa na ho nyakurela dingolwa ho tla ho etswa ka nepo. Ho thwe bokella e leng compile, bokella kakaretso, overview ya ho nyakurela dingolwa e le ho tea ka mohlala, ho etsa illustrate wa dikamano e leng interplay tsa menahano, ideas, le methati, di-steps, methati ya sehloho ya ntlafatso ya thuto, subject ya hao. Hape beha e leng etsa introduce, beha dintho tsa bohlokwa tsa bothata bo fuputswang, e leng ho beha dintho e leng di-issue tsa bohlokwa tsa bothata bo fuputswang, research problem, ka qanollo, analysis ya dingolwa. Hlakisa sethatho e leng background sa theory ho thusa mmadi ho utlwisisa mekgwa, attitudes e utlwahalang ho dingolwa tse nyakuretsweng. O bontshe na wena o eme kae ka philosophy ya hao. Etsa dikgokahano e leng di-link tsa meedi ya makala a thuto, di-discipline, ha o nyakurela makala a thuto, discipline, ho tloha ho lekala lena ho ya ho lane, e leng interdisciplinary review, ho fapana le ho arola o ntano hlahloba ka bonngwe. Ka ho etsa jwalo o ka tlisa kgokahano kapa dikgokahano tse ntjha tse tla hloka ho hlahlojwa, investigated. Hape bontsha na phuputso ya pele e entswe jwang, e le ho supa na phuputso e le research ya hao e tshwanela ho latela methodology, e leng moralo le tsela, procedure ya phuputso, hore le yona ena e tla latela moralo o jwalo le yona ena ya hao. Mehlodi e leng di-reference e lokela ho ba mekae ka lenane. Sena se ikamahantse le thuto le boholo ba ho nyakurela dingolwa. Ho nyakurela dingolwa jwalo ka karolo ya boiketo ba phuputso e leng research proposal, ho lokela ho be jwalo ka mohatla wa kgwedi, ho be ho kgutshwane ho latela na boiketo ba phuputso bo lokela ho ba bolelele bo bokae. Ruri o keke wa saeta dingodi tse fetang 15 ya 20, 15 to 20, empa dingodi tse 5 kapa ho ya ho 10 di lekane. Athe ho dissertation kapa morerong, projekeng ya phuputso, kgaolo ya ho nyakurela e leng chapter, chapter ya ho nyakurela dingolwa, dingodi tse 20 ho ya ho 35, 20 ho ya ho 25, 20 ho ya ho 35, 20 to 35 le ho feta di lokile. Ho bohlokwa ho kgetha dingodi tse bohlokwa morerong, projekeng ya hao ya phuputso. Ha re shebe ntlha e nngwe ho qanolla sengolwa. Dingolwa tsena re ntse re di sheba, re di fumane jwale re di shebe na ke sefe se re tla se nka mohlodi ho sona. Jwale hape re re sengolwa ke sena, re se qanolla, ra se tsenkolla, ra se analyzing text. Phapano e leng distinction dipakeng tsa ho nyakurela dingolwa, literature, ho e leng karolo ya selelekela, preliminary, morerong wa projeke ya phuputso,
le qanollo e qhaqhollotsweng haholo ya dingolwa e tlameha ho etswa. Qanollo e pharaletseng ya dingolwa ke taolo ya boleng, e leng quality, e thusang ho kgetha e ipabotseng le ho fumana lesedi, e leng information, le nepahetseng leo o tla le sebedisa ha o nyakurela dingolwa. Ntlha ya qanollo, e leng analysis, e qhaqhollotsweng haholo ha se ho fana kapa ha se ho fumana sepha. Ntlha ya qanollo e qhaqhollotsweng haholo ha se ho fumana sepha, e leng fault, sa motaele, style, wa ho ngola kapa ho fumana sepha, fault, menahanong, e leng ideas, menahanong fela, empa ke ho beha, e leng ho etsa present, dikomang, di-critique, qanollo kapa tlhahlobo, examination ya dipha, ho fana ka maikutlo a hao le ho fana ka kahlolo, e leng appraisal, e rutehileng, e professional, ya se ka hare, e leng content, le ho bolela boleng, quality, ba se ka hare, mme tlhaloso ha ya lekana. Jwale nako e hlahlamang ena re tlo tswela pele, re tlo tla re sheba methati ya sehlooho ha ho shejwa kahlolo e tebileng. E hloka motho ya balang haholo ka botebo, mme sena ke boqhetseke bo motho a ithutang bona ka ho etsa tsena tseo re tla be re tlo tla re di sheba, le hore nako e tlang re tlo tla re sheba methati eo motho ha etsa kahlolo, a etsang appraisal e tebileng, e hloka motho eo thweng a bale haholo. Mme re tlo sheba hore na methati eo, jwale ha re ahlola sengolwa sena, na re sheba methati, re tsamaya ka tsela efe, re sheba ka methati efeng, ho fihlela nako eo video-ong e hlahlamang. Haelale o se ke wa lebala ho subscribe, re nne re tsamaye mmoho, tse ntjha ntse di fihla o nno be leseding. Haelale.